حبيبي 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 محمد رسول الله حبيبي حبيبي حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati rahimakumullah ta'ala, kami Aris Bastian insyaallah akan menjalankan amanah pada kesempatan kali ini sebagai pembimbing jemaah umrah PPMD Travel. Insyaallah akan didampingi oleh beliau Ustaz Muhyiddin Anam yang akan memberangkatkan 27 jamaah. Mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, semoga perjalanan kami diberikan kemudahan, kelancaran, dan Allah anugerahkan kepada kami umrah yang mabrur, yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu dan keluarga pada PPMD Travel sebagai pendamping dan pelayan dalam pelaksanaan ibadah umrah. PPMD Travel insya Allah selalu siap dalam menjadi pelayan yang paripurna untuk tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولد الحبيب الوداع والفرح فاق المدى أهلا وسهلا بالعدنان حبيبي 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 محمد رسول الله حبيبي 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 عليه صلاة الله حبيبي 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 محمد رسول الله حبيبي 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 عليه صلاة الله عليه صلاة الله الحسن في عينه والبدر من خده نورا تجلى به الرحمن الحسن في عينه والبدر من خده نورا تجلى به الرحمن يا من له انشق القمر والغصن سلم والحجر شوقا إليك رسول الله جمل أتى فاشتاك والجزع حن أبوك والماء فاض Saya Ahmad Hanafi dari Jepara. Pelayanannya sangat memuaskan, dibimbing dengan sangat baik, dilayani dengan sangat baik. Aku sangat puas sekali dalam pelayanannya PPMD Travel. Pelayanan PPMD Travel mantap. Insya Allah ajib, istimewa, luar biasa. Alhamdulillah Mas, senang banget, semuanya senang. Ustadz sangat sabar melayani kita semua, hotel nyaman, pokoknya top. PPMD Travel makin jaya. Semoga PPMD terus berkembang, maju, sehingga bisa memberikan pelayanan untuk umat. Pelayanan PPMD Travel memuaskan.